دکتر رودی زنار اوتیزم خرابونا سپکتروما اوتیزم آنورونی ده تکلیا میجی و سینیره ده کمکتن و درنگ ماین هیه میجی خودی خبات جدایه و جبر همان جدایه جی ده بیجی نخوشیان نورونی ده میجی ده جداد خبتن. اف خباتا جدا باندوری لتفگرین زاروکان دکه. نخوشیه که جدایک بونیده و دنافبرا 16 مه و 36 مهانده در دکوه هولی و الهمان نخوشیه بهای بون در دکوه هولی. جبر که ده تکلیا بمرووان ره آستنگی هیه. مروف لجودای تفگران هایده به. زاروک ده تفگرین تنگ ده تفدگره و ده دوباره کرنا تفگر و بالداریا تنگ ده خوده ده دست. بالاوان لسر مشارک آن لسر تشتکی به بتشتین دنه را نتیکلن. زاروکین پچوک دما کجدایک دبن و پیده ده پی چند روشان ره به چاوین خواه دایک ده شوپینه. دنگ جکی جان آلیان وره لآلیه دنگ ده زوره. و بالا خوده ده سر همان آلی. لی زاروکین که خرابونا سپکتروما اوتیزم بوان ره هبه زقل خالک دنیرن و تو آلیه دن نانهیرن. دما کدوبان گوان دکی برسوان نادن و جتکلیه را درنگ دمینه یان قد برسوی ناده. گلو چه ده بسه دما همان خرابیا سپکتروما اوتیزمی ندیاره. جبر آگاین دناوا سال و لیکولینان ده هنزانهی ده دستین مده هنکو افجی ده پرتوکا تبه ده مینا بالداریان رزقنامه که همان نخوشی پیناسه ده که. گر که دمالباتا زاروک ده دی کسین خزم و خوینا زاروک ده خرابونا سپکتروما اوتیزم هبه دکاره ده زاروک ده جیبه بسه دما گنتیکی. لی دوی انبحثا لیکولینه که بکن که جزاروکین کچ بهتر ده زاروکین کرده ده دیدن. دماکو تمنی جن و میر بپشته یا نفسره به احتمالا دیتنا نخوشی زیده تره وان احتمالانا جی نجو سدی سده لی احتمالا دیتنی زیده تردکه. اف نخوشی ده تستین لاباراتواری ده آن دکشانتنا امار و هر وکیدن ده نای دیتن. دوی مروف زاروک بشوپینه و پی چافدریا پسپوری را بنافکرنا نخوشی بینه گوتن. علامت نخوشی دماکو زاروک تکلیه بکسی همبری خوره دانه اینه لواندنا لبات و دوباره کرن مینا سر خو کل بکه دست خو کل بکه و هر وکیدن. زاروک لهمبری دنگ و وجه قاندنه گلکی برتکی توج نشانده ده که مروف دکاره ببیجه اف برتکی گلکی جدایه و دوی ده تفگره که ساده اوتیزم بالی بکشینه. تکلیه بکسین لهمبری خوره داناینه و پرسین که زاروک دینه پرسین ببرسف دیمینن. ده بکار آنینا تکلیان ده کمانیه دکشینه و نخوازه بکسین ده تمنی خود تکلیان داینه. زاروکین شخوا بچوکتر آن زاروکین شخوا مزتر را تکلیه داتینه لی اوجی نشین بره. سسی ده تکلیین بیدنگ ده چاوین خود دراوینه و بکسین لهمبری خواه تکلیان داناینه یان جست و میمیکین خود تولی هریکا تکلیه ناکه. زاروک به پیلستوکه که تنی بلیزه و ده همان پیلستوک جره ببجینه گرین آن جهن تشتین روتین و دوباره کرنه پر حیث بکه. لهمبر تقاندنا فلاش و لهمبری دنگ بلند گلکی دلزیز تفدگرین و برتکین جدا و بالکش نشانددن. دوی بیزانین که نخوشی ده تمن پچوک ده دردکوه هوله و دوی مالبات لهمان نخوشی هایدار ببین که بکاربن آلیکاریه که پسپوری بخوازن. اف نخوشی گان اف جداهی تقز بدوی با آلیکاریا پسپوری هیه. هشیز چه قاسی زوبه دی آلیکاریجی اف قاسی زو دست ببگه و دی باندوری لسر بشکتنا تفگرین زاروک بگه. دما کو مالبات تفگرین جدا د زاروک د دیتن دوی آلیکاریه جبجیشکن درونیا زاروکان بگرن. لی بس دوی اف نخوشی و کم فهم کرن تف لحفدونه بکو جوان زاروکن که اوتوستیکن گلک شوان ده همان دمیده کم فهم دکن. توای اوتوستیک نوک هون و دوی ین اوتیزم وان سوک به جزاروکتیه ده آلیکاریا پسپور بگرن که میشی خمساری دکشینه بخباتی خواه پیش بخینه. وان زاروکانا پروبلم و بشون ده مایینا دمیجی وان ده حتی 3 سالی خود ده تفگرین جدا ده دردکوه هولی. مینا درنگ ده آخوون، برسو نادن بانکرنه، کسبکا چاوین خوش چاوین دنه دروینن، به دردوری ره نتیکل دارن، لدورا خود دزیویرن، دستین خواه مینا باسکن که ده فرنکل دکن، ده اوتیزم ده دویل وان تفگران زو های ببن، جبر که آلیکاریا پسپوری چقاسی زو دست ببکه افقاسی باشه. جبر که جهر شست هفته زاروکان یک اوتیستیکه. زاروکین کر 4-5 قط زیده تر به نخوشی اوتیزم را روبرو دیمینن. دوی مالبات زاروکین دنافبرا 18 و 36 مهانده باش لبر چاوان بگرن و تفگرین جدا هبن دوی آلیکاریه که پسپوری بخواستن. جبر که هن تفگرین وان بر بچاون و دوی دایک آن باف لهمان تفگران بالدار به.
Dibe ku dubare dibe lê ji bo baş dibîra mirov de bimîne dibêjim. Zarok bi derdorê de ne têkildarin. Mîna çavên xwe ji yê dayîk an bav direvînin. An li hember deng zêde bertekan nîşan didin. Di vê direwşeke wisa de dayîk û bav di nava fikaran de bin ku serî li alîkariya pisporî bidin. Dema ku zû dest bi perwerdeya zarokên taybet bibe û di zarok de dereng fêmkirin nîm be, van zarokan dikarin karê xwe yên rojane biçîk bînin û dikarin pêşeroja xwe bê alîkariya malbatê bijîn. Di vê perwerdeya wan di hefteyekê de kêmanî 20 an jî 25 saetan bidomînin. Carnan malbat an derdor hin şaşiyên xwe dikin rastiyê civakê û dibêjin ji ber aşiya zarokan ev kêmanî pêk tê. Lê nerast e û divê bêzanîn ku ji bo dermankirina heman nexweşiyê bandora xwarin û dermanan nîne. Ger ku bijîşk derman bidin jî divê bêzanîn ku ji bo hin elematê spesifîk e, ne ji bo otîzmê ye. Ger ku zarok heta 16 mehan peyvekê neaxive, an heta 24 mehan du peyvan neaxive û elemetê ku me li jor rêzkirine jî bi zarok re hebin, divê dayîk û bav li gemaniya tevgerên bi zarok re haydar bin. Di hin xebatên zanistî de dibêjin dema zarok di zikê dayîkê de û dayîk tiştên neyînî bijî heman nexweşî derdikeve holê. Lê ji sedî sed nehatiye îspat kirin. Van zarokana hin ji wan dikarin di civakê de bijîn. Lê ku heta 5 an 6 saliya xwe neaxivin û pê de axaftin pêş nakeve. Divê van zarokan biçin dibistanê, divê di nava jiyana rojane de bijîn û bi civakê re têkevin têkiliyan û di jiyana dibistan û têkiliyan de alîkariya kesên pisporê vê nexweşiyê û mamoste giring e. Di dibistana seretayî de divê mamoste alîkar be ku têkiliyê bi hevalan re yan nêzîkbûna bi dibistanê re diyar dike. Hin ji van zarokan di têkiliya civakî de qels an lewaz bin jî hin ji wan di matematîkê de yan di wênesaziyê de an di hunerwariya destan de gelekî jîr û pêş dikevin. Divê ji bo perwerde û alîkariya domdar bi pisporî tevger hebe û van zarokan parçeyê jiyanê bên dîtin.